Yes, reka twongere tubasuhuze twongere kandi tubifurize igicamunsi cyiza kuri mwe mwese mudukurikiye aho mudukurikiye muherereye abadukurikiye muri ku mugabane wa Afrika, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse no ku mugabane wa Aziya n'ahandi hose mwese mudukurikiye muherereye. Reka tubabwire ngo ikaze muri aya makuru yacu yo muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa gatanu turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri turi mu mwaka wa 2026. Muri iki gicamunsi mbere uko twinjira mu makuru yacu ni munyemere manze mbabwire ni weekend nziza cyangwa se mbifurize kugira ngo weekend ikomeze kubabera nziza cyangwa se ize kubabera ubuki kabisa. Ubwo mbono kandi kwifuriza isabato nziza abadivantiste, hanyuma kandi mbabwira ko rwose mwese abakanze subscribe mwese nkomeza kugenda rwose mbashimira cyane, ndetse kandi namwe utarabikora nkubwira nti binkorere ubundi tuzajye twibanira mu makuru yacu. Aya makuru yacu rero ni amakuru tugiye kugaruka n'ubundi twibanda hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe bati nyamara intambara iri kurangira, ariko abandi nabo bati intambara ntirarangira, ibintu bimeze nabi. Muri aya masaha ni munyemere mbabwire ko ahantu bita muri Plaine de Ruzizi, hano muri Plaine de Ruzizi birumvikana muri iki kibaya cya Rusizi cyangwa se cya Ruzizi, amakuru aturukayo imirwano yaramutse imeze nabi. Nta nubwo ari n'uyu munsi gusa, n'ejo hashize nabwo bararwanya hano muri Plaine de Ruzizi, ariko imirwano yabaye muri iki gitondo cyangwa se kuri uyu munsi ho akaba ari intambara ikomeye cyane. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC basa no batangiye kugenda bategura ibintu by'ubujyangi cyangwa se by'intambara, ariko bagashyiramo imitego myinshi ku buryo intare za Sarambwe zititonze zishobora kwisanga zagwe mu mitego ikomeye cyane y'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ni igisirikare rero cyangwa se ni FARDC ubu ikomeje kugenda yongerwamo abasirikare guturuka mu mihanda igiye itandukanye, aho mubizi neza ko igihugu cya Tanzania cyamaze kugeramo. Igihugu cya Angola namaze kumenya amakuru ko cyamaze kohereza abasirikare, tayari batayo ya mbere yamaze kuba yoherezwa, biriredi yamaze kuba yoherezwa, amakuru nahoze mbona cyara ku marezo sosiyo. Afrika y'Epfo nayo nuko igomba kohereza abasirikare. Murumva ko harimo kugenda hiyongeramo abasirikare benshi ndetse utabona nuko uvuga. Ariko nono ikirenze kuri ibyo nuko n'ibi bihugu twakabaye tuvuga ko bigomba cyangwa se bigomba kuba byafasha izi mpande zombi kumvikana, nabyo bisa naho bigendanye n'ubukungu cyangwa se nibyo bashaka muri iki gihugu. Basa naho benshi bari kujya hehe ku ruhande rwa perezida, ndavuga rero Gisekedi Facibeto. Aha navuga rero nk'igihugu cy'Ubufaransa. Murabizi ko iki gihugu kigeze rwose kusa naho nacyo kiri kumva ikibazo cy'abaturage cyangwa se cya AFC M23, ariko ntibikeye kabiri bigendanye n'amikoro cyangwa se nibyo bashaka wenda batari bakabonye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabibemerera. Ubu tuvugana bamaze kohereza abasirikare nabo hano muri iki gihugu cyangwa se hano muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ububirigi bwo murabizi ko nabwo bumazemo igihe kitari gito. Amerika mwabibonye ko yamaze guhabwa ikinombe kirino ndetse no muri eneo za M23. Ibi byose bikaba ari ibimenyetso bigaragaza ko uru rugamba M23 igomba kururwana ari nyakamwe. Gusa ariko uko bimeze kose iyi ntambara bazayitsinda, uru rugamba bazarutsinda bigendanye n'igihe barutangira naho baruhere ndetse naho barugeze, kuko nubwo ibintu bimeze ukunguku ingabo ziri kugenda ziba uruhuririkana cyangwa se bari kubaka icyitwa coalition, ndagira ngo nkumenyeshe ko nta n'agasantimetero n'aka na kamwe baragerageza kwaka izi ntare za Sarambwe. Hanyuma rero sasa ibi tugiye kugenda tubigarukaho, tugiye kubabwira amayeri akomeye cyane, umutego karahabutaka wari watezwe n'iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikaza kurangira M23 iwuvumbuye itawuguyemo. Reka tugaruke mu kanya gato tubabwire uyu mutego. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero nimutwemerere amakuru yacu tuyinjiremo sasa mu buryo burambuye. Aya makuru yacu kandi mutwemerere atuhere n'ubundi hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero ubu tuvugana wenda duhereye kuri iyi nkuru iremereye cyane, ngira ngo mu masaha mu gitondo twari twabagejejeho inkuru yagaragazaga itangazo ryari ryasowe na AFC M23 bavuga ko bagabweho ibitero bikomeye cyane n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ariko muri aya masaha ubu tuvugana igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo kimaze gusohora itangazo kigaragaza cyangwa se kivuga ko nabo bamaze kugira ute bagabweho ibitero mu bice bigiye bitandukanye, kandi nyamara ngo hari agahenge cyangwa se ngo bakabaviyoye agahenge n'ubundi kashyizweho na perezida wa Angola uyu akaba ari João Lourenço. Kubanga bw'ibyo muro baterekaho iri tangazo ubundi sasa tukaryinjiramo tukababwira uko iri tangazo rivuga ndetse n'ibice iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuga byagabwemo cyangwa se ingabo za AFC M23 zagabyemo ibitero. Mbere y'uko wenda twinjira muri iri tangazo neza tukababwira byinshi mutari mwakamenye, reka manze mbasabe cyangwa se mbamenyeshe ko iri tangazo rije nyuma y'uko mbere yaho hari hasohotse rya AFC M23 nabo bashinja kubagabaho ibitero kuviyora icyitwa CSRF. Muri make FARDC baravuga ko batatswe cyangwa se bari gushotorwa na AFC M23, ariko na M23 ikagaragaza ko iri gushotorwa na AFC M23. Muri make FARDC bose batangiye kugenda bitana ba mwana. Iro ni itangazo ryanditswe kuri tariki ni itangazo nimero 5 rikaba rero ryanditswe kuri tariki 20 z'ukwa 2 2026. Ni arme ngo ni force cyangwa se ngo ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nicyo cyasohoye iyi communique cyangwa se iri tangazo, kikavuga rero ko ngo hano ngo AFC M23 ngo babatatse mu bice mu ntara zigiye zitandukanye, aho batatse ngo mu ntara nako muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ngo ibirongo bakabaviyoye icyitwa CSRF yashizwe na His Excellency cyangwa se Excellence Monsieur João Lourenço, akaba ngo ari we wemeje iyi CSRF, ariko bakabavuga ko ngo M23 AFC iyi CSRF bamaze kugira ute bamaze kugenda bayiviyora. Hanyuma bagakomeza bavuga rero ko bakava ko ngo ku itariki in fact baratanga ngo nibura ngo ku itariki 18 ndetse n'itariki 19 z'uku kwezi kwa kabiri bagabye ibitero AFC M23 bagabye ibitero mu bice bigiye bitandukanye mu mapozisiyo y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ahantu bita ngo ni Ihura, ndetse ngo hakaba ari muri localité iri muri groupement ya Kisimba muri secteur ya secteur sano ndayisoma ngo kira Wananga sinzi ubwo nyine murimo murabibona kuko itangazo namaze kwandishiraho kamera zooming iryo tangazo abantu nabo bagende babisoma. So hanyuma ngo aho ngaho niho bagabye ibitero
ngo akaba ari muri teritwari ya Walikale. Donc baravuga ko muri Walikale AFC M23 yabagabyeho ibitero ahitwa za Kisimba, aha ngo AFC M23 yabagabyeho ibitero. Bagakomeza bavuga ko ibitero byakomereje ndetse no muri ku misozi ya za Kazaroho, muri za Kazaroho nabo bahagabye ibitero, Bugabo ndetse n'ahitwa ngo ni Kahi, aha hose bahagabye ibitero. Akarongo ari muri groupement ya Bambo, akabarongo ari muri sheferi ya Bwito, iteretwari yo ni Rucuro. Urumva ko haba muri Rucuro ndetse na Walikale, aha hantu hose bagaragaza ko AFC M23 yabagabyo ibitero ndetse binakomeye cyane kuko bagenda babigaragaza. Aharongo akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Bagakomeza bavuga kandi ngo no muri Kivu y'Amajyepfo ibyo bitero twaze tuvuga ni byagaragaye muri teritwari ya Walikale ndetse no muri teritwari ya Rucuro, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Bagakomeza bavuga rero ngo muri Kivu y'Amajyepfo naho ngo ho baraza bagakoresha rya jambo nta nabasha no gusubiramo bitewe n'uburyo ki rwose ntabwo nje nashobora burya guharabika ibintu bitabaho ubizi. Bavuga ko ngo M23 ndetse na Twirwaneho ngo ifatanyije na FNL ya Nzobampema na Red Tabara ngo bajugunye, ngo batatse mu midugudu ijya itandukanye ahari muri Kivu y'Amajyepfo, ngo aho bagabye ibitero ahantu bita muri za Mikenke, ni mu misozi miremire y'Umurenge ahitwa za Karongi, ubwo ni muri za Karongi. Aha kandi ngo ari muri Haute Plateau, ni mu misozi miremire y'Umurenge, akaba ari muri teritwari ya Fizi yewe na Uvira. Bakavuga ko rero mu by'ukuri ngo no muri za Uvira ahantu bita ngo ni Kahungwe, ngo ni Kahungwe, aha naho hagabye ibitero n'ahitwa za Kanga, aha hose hakaba hagize gute hagabwe ibitero. Nguko rero ibitero byose ngo bikaba ari ibitero byagabwe n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa AFC, ubwo rero ni M23 ndetse na Twirwaneho nk'uko bagenda babitangaza. Bakava ko ngo na Red Tabara iri mu ntambara. Ibitero byone ntago turi buze kubitindaho kuko twagiye tubigarukaho kenshi n'ibindi binyamakuru ndabizi byagiye bibivugaho, ahubwo mureke mbabwire umutego urimo aha hantu. Amakuru nabashe gukurura, iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari bacyo bamaze iminsi koko ari kurwana hano muri Haute Plateau cyangwa se muri misozi miremire y'Umurenge, muri za Haute Plateau. Ariko nubwo bari kurwana muri misozi miremire, namaze kumenya amakuru ko bari gushakisha ukuntu M23 basa n'abahugiye gato bakajya kurwana hano muri Haute Plateau cyangwa se hano muri hano za Mikenke nayo muri za Minembwe. Igihe cyari cyo cyose M23 yongereye imbaraga muri biriya bice, bagahita bazamuka baza hano muri Uvira, bakazamuka bakagera ahantu bita za Kamanyora, bagakomeza ndetse no mujyi wa Bukavu. Aya niyo mayere bari bafite y'uru rugamba namaze kuba ntahura. Ariko nubwo byaje kumenyekana, intare za Sarambwe zabimenye hakiri kare. Niyo mpamvu abasore ba General Makenga bakomeje kwanga mu by'ukuri gusimbukana n'ibiguruka nka Kagoma, ahubwo bakaguma hehe, bakaguma ku myanya zabo, ndetse n'imisada yagiye murabizi ko abenshi bagiye baturuka muri babandi baherutse gupasinga. Muribuka ko nabwiye ko abasirikare bapasinze habura igihe. Impamvu ro haburaga igihe nyine kwari kugira ngo aribo bajya gutanga imbaraga, kuko bari bamaze kumenya ko hano muri za Plaine de Ruzizi ariho ubundi bari gutagetinga, nubwo bari kurwana bari muri biriya bice by'Umurenge. Nibyo rero nuko byagenze, babonye rero byanze batangira no gutakuga bitero hano. Bamaze iminsi bari kurwana muri Plaine de Ruzizi, ariko none kirenze kuri ibyo nuko kuri uyu munsi naho habaye imirwano ikomeye cyane. Turaza no kugenda dukurikirana uko byaje kurangira, kuko ngiyewe njya kumenya amakuru uwayampaye navuga ko nawe yarari ku mirongo y'imbere. Muri make ntegereje feedback, kimwe tujya twita ngo ni report
ya risasi na mageruhi, tukaza kumenya uko ibitero byagenze, kuko ni imirwano ikomeye cyane uyu munsi. Impamvu rero tuvuga ko ikomeye nuko yaje kwibandamo ibigendanye n'imbunda nini ndetse n'into zaturikaga, ari nako bari kugenda bacunganwa ku bigendanye rero na za drone, utanze undi akamasha undi cyangwa se agapima undi. Uyu munsi rero urugamba hano muri Plaine de Ruzizi rwabaye nuko ruteye. FARDC n'abafatanyabikorwa babo baravuze bati mureke duse n'ababafenta tubabeshe, turwane hano muri Haut Plateau, turwane muri za Mikenke za Poezero, babone tuzifasha abaturage, batangira abantu bavuge bati barakubiswe, hanyuma none baze gutabara. Baramuka bakuyeho niyo bakora batayo nkeya nk'ebyiri hano bazijyana iyo ngiyo, uwo munsi ni ukwadvansinga mpaka tugeze muri za Bukavu. Abasore ba Makenga rero nabo batajya bagotwa mu bintu bijyanye n'iperereza, babimenya hakiri kare ko ari wo mugambi. Abagabo barabareka iyo ngiyo bararwana, ariko hano no bagira ngo barazamutse, bagasanga mu by'ukuri intare za Sarambwe zimeze nabi cyangwa se ziryamiye amajanja, ibintu ari ibindi ibintu ari sinzi uko, reka tuvuge ko byari ibintu byari bikomeye, ibintu byabakomeranye muri make. Bagerageza hasi ku butaka biranga, bagerageza ibyo mu kirere biranga, ku buryo rwose ngo za 60 mota zari zirimo kuguvumera muri amasaha, za antitank ngo bazirashishije, ibintu birakomera. Muri make twavuga ko urugamba ahangaha nava ko rwakomeye pe, nimushake mwumve ngo rwamaze kuba rufata indi ntera. Hanyuma rero usibye iyi mirwano irimo kuba, ngira ngo namaze kumenya amakuru hano muri za Warikare. Muri Warikare naho intare za Sarambwe zirimo kugenda za advancinga. Abantu bakaba bashobora kuba duhugiye cyane, muhugiye hano muri Kivu y'Amajyepfo, ariko munyemerere mbamenyeshe ko na hano muri Warikare naho hari ibitero, hari imirwano ikomeye cyane, ya mirwano y'amagasa, bya bitero karahabutaka. Namaze kumenya ko hari imirwano ikomeye cyane. Se nk'izi ngabo ziri kurwana rwa Kishese bavuga ngo bagabye ibitero za Kazaroho, iyo ngiyo ngo muri za Bwito ko batariyo, ibyo bitero ko hariyo za FDLR, ubwo bavuga ngo bagabye ibitero mu ruhe rwego. Ni ikibazo rero umuntu wese ashobora kuba yakwibaza. Ibi rero biragenda bigaragaza ya mikoranire y'uyu mutwe wa FDLR ndetse n'uyu mutwe cyangwa se n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barangiza ngo na za FRN ngo za Nzoba mpima ngo nazo zirimo na Red Tabara ngo zifatanyije na M23 ngo bari kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye muri za Mikenke, kandi ubwo nibo bari kwataka. Barangiza bagataka ngo bari kwatakwa. Murabizi ko ahangaha niba mwibuka neza, kugira ngo batangize ibi bitero bari bafite gahunda ngo yo kugaruza ahitwa Mikenke, Wezero, Rwitsankuku, bakagaruza ahitwa za Rugezi, santere ya Minembwe, ariko byose aho hantu urebye intego yabo ntabwo yigeze igerwaho. Nyuma yo kubona ko byanze, batangiye kugenda basohora amatangazo, umufiririzo w'amatangazo. Nicyo kintu gitangiye kugenda kigira gitangiye kugenda gikora hano mu by'ukuri kuri izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kishasa. Ndimo ndareba rero mutangazaje Vincent nawe arimo aragenda aripura. Vincent, wiriwe neza, urakomeye? Vincent, kuri kuvugira kure n'ubuhoro? Nuhoro, sinzi niba utakoresha ubundi buryo bwo kumamagara kugira ngo nyumve neza. Oya, ubundi ndimo ndakumva neza rwose, ibintu bimeze neza. Vincent, amatangazo navuga ngo agaragaza intambara iyo byatangiye gutyo, umwe bitakana, umwe avuga ati natewe n'undi ngo natewe, twarabibonye aya matangazo nge nsigaye nyita y'intambara. Biba bigaragara ko urugamba rugiye kongera kuba imberenge cyangwa se rugiye gukomera, nubwo n'ubundi ruri kuba mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane hano muri Haut Plateau, ariko bisa n'urugamba rugiye kongera kuba ndetse rw'indengakamere cyangwa se rudasanzwe.
si ukuba uko rurimo ruraba kubera yuko Knowless Kanyuka mu minota nk'itanu ishize amaze gusohora itangazo rimeze nk'irihuruza, yego, aho agaragaza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagabye ibitero bikomeye n'indege zitagira abapilote za drone mu bice bya Minembwe guhera mu gitondo. Akavuga yuko hapfuye abantu benshi cyane b'abasivile nk'uko yabyanditse mu itangazo ryiwe. Akavuga ko ibyo byose birimo bikorwa rero habangamirwa agahenge nk'uko n'ubundi yari yabivuze mu itangazo yasohoye mu gitondo. Ibyo rero ni ibigaragaza yuko intambara yo iriho ataragaseseshwa rumuri, yaba ari ubutegetsi bwa Kinshasa. Urabizi yuko n'umupanya FARDC nayo imaze gusohora itangazo ivuga yuko AFM-23 ibangamira agahenge. Urabona ko impande zombi zirimo zirashinganya ku buryo bukomeye. FARDC iravuga yuko iri guterwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda yuko yabyanditse, yuko yatewe n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije na AFM-23 muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ikavuga yuko ibyo bitero byabayeho mu kubangamira agahenge kasabwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola. Bakagaragaza ibice byinshi bitandukanye, igice cya Ihura giherereye muri Provinsi Simba muri segiteri ya Waniyanga, muri teritwari ya Walikale ku musozi wa Kazaruhu, ndetse n'agace bita Bugabo n'agace bita Kahi, agace bita Virumbi muri Groupement ya Bambo, muri Sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuruko naho hagabwa ibitero nk'uko FARDC bivuga, ikavuga ko ari ingabo z'u Rwanda na AFM-23, ndetse bakagaragaza yuko RDF-23 twirwaneho FRN ya Nzabampe Marie Dutabara y'Abarundi ko bagabye ibitero n'ubundi mu bice bya Mikenge, mu bice bya Karongi, muri Operative ndetse na Uvira. Bakagaragaza ko mu gace ka Kahungwe, Kanga, Rugeje ndetse no mu bice bindi byinshi izi ngabo ngo zagabye ibitero kuri FARDC, hagatwikwa n'amazu agera muri 4 mu bice byinshi, ndetse hagatwikwa n'umuryango w'umwe mu bantu bafite imyaka 18 bita Matabishi Sistoni Azimi. Bakavuga yuko ibi byose birimo bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda nk'uko babyanditse mu itangazo ryabo. Bakavuga yuko ingabo z'u Rwanda zikomeje kubangamira agahenge kashyizweho, ndetse ngo n'inzira zo gushaka amahoro nk'uko bibangamiye muri rusange inzira y'amahoro ndetse mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko iri tangazo ryasohoye n'umuvugizi w'agateganyo wa FARDC. Ibyo rero urumva rino tangazo ryasohoye n'ubundi nyuma y'uko AFM-23 nayo itangazo rishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kubangamira agahenge. Leta Tabara nayo igashinja Uburundi yuko bukomeje kugira uruhare mu kubangamira umutekano mu karere k'ibiyaga. Twirwaneho nayo itangazo igaragaza ibitero byabaye mu bice bitandukanye bya Minembwe n'uburyo bwahitanye abaturage. Ni intambara ubona yuko nyuma y'uko agahenge kavuzwe na Angola ndetse n'akavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika irushijeho kugira imbaraga. Ubu noneho haravuga yuko n'igihugu cya Angola nyuma y'uko gisinyiye amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatanze abasirikare 439 baza gufasha FARDC mu kurwana. Angola tayari yamaze, kandi ubwo barimo kuvuga ko ngo hari agahenge ngo baviyoye ngo ka Angola. Kinshasa mbonye ivuga ko ngo AFC-23 ngo yakaviyoye. Iyi Angola iri kubaha abasirikare ngo baze kurwana. Angola imaze gutangaza yuko yo mu bufatanye bwa gisirikare mu masezerano baherutse gusinyana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatanze abasirikare 430 kugira ngo bajye gufasha FARDC kurwanya M23 nk'uko itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ingabo ya Angola yabivuze. Ngo nibo babyitangarije Angola ko tayari maze kubarungika. Nibo biyitangarije, ariko bakavuga yuko ari abasirikare batanzwe mu bufatanye bw'ibisirikare byombi bashingiye ku masezerano baherutse gusinya mu kwezi gushize, ndetse akaba yaremejwe burundu ku itariki 17 akemerezwa iya Addis Ababa. Ibi ntibigaragaza ko buriya na Afurika y'Epfo buriya nayo bari mu nzira bagiye kohereza, kuko nabo bamaze kuyasinyana.
Sagasekerwa mu babizi yuko Tanzania yamaze kohereza nyuma yuko basinyanye amasezerano. Iki gihugu nacyo cya Afurika y'Epfo bizi yuko basinyanye amasezerano ejo bundi n'ubundi ku itariki 14 bakaza kuyemeza n'ubundi nyuma yaho mu matariki 17. Ibi byose biragaragaza yuko ibi bihugu yaba ari byari biri muri SADC SAMIDRC yaba ari bitari byajemo ndetse na bimwe byaje muri SADC ya 2013 yirukanye M23 mu bice yari irimo ubona ko bigiye kugaruka mu intambara. Niyo matangazo rata Kongo cyangwa se FARDC bari kwandika bakavuga ko ngo AFC Vetura ngo yatangiye kuvira gahenge nuko nyine bari kwizera ko ibyo bihugu bigiye kubafasha mu bigendanye n'intambara. Ubona yuko ari intambara FARDC yateguye ariko uruhande rumwe nge na shira kuri AFC 23 nabo ikosa yuko itangazo baherutse gutora bakabirije ubutegetsi bwa Kinshasa babwira yuko nibishaka intambara bazayirwana. M23 ibyo niba ubwira igihugu leta ifite ibihugu babana, leta ifite amabuye y'agaciro, leta ifite igisirikare cyemewe ku rwego mpuzamahanga, leta ifite abambasaderi hirya no hino, ukayibwira yuko nibishaka intambara iteguye kuyirwana, icyo itakuvuze uba wiyemeye imbaraga urayicara nyine mugahangana. Icyo navuga mu Kinyarwanda buriya ubwiga ubutwari muratabarana nuko itangazo yasohoye nigeze nanabikubwira yuko kuba yavuze yuko yiteguye guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bw'imbaraga niba ari kwihisemo nakubwiye yuko iri kwirata imbaraga ko igiye gushyira abaturage mu kaga. Sinzi niba ubyibuka mbikubwira. Oya warabivuze ndabyibuka. Iki rero nicyo gusohora amatangazo buri munsi rero bagaragaza yuko agenge kabangamiwe kandi uruhande rumwe batanakemeje bakavuga yuko abaturage bari gupfa kandi aribo bavuze yuko leta n'ibishaka intambara biteguye kuyirwana. Ahangaha nibo bayishotoye nyine bavuga yuko bafite imbaraga nibite rero bareka iby'amatangazo ubwo bavugisha ururimi bahisemo. Vise iki si ikimenyetso kigaragara ko hashobora no kuba hana kwiyongeramo n'ibindi bihugu birenze ibingibi turimo turavuga amagingaya dukurikije uburyo Kisekedi ari kugenda akora inzinduko za hato na hato ndetse n'uburyo noneho nta kuzuyaza bari kwinjira muha bagahita rwose basinya diru ndetse bagahita banaza kubahiriza ibyo bikorwa cyangwa se gushyira mu bikorwa amasezerano. Aha twavuga nka Tanzania twagiye twumva bagezeyo buke twumva ingabo zagezeyo none tugiye tubona Angola twari turimo kugenda tubivuga ko igomba kuza tugiye tubona yagezeyo. Ibi ntabwo ari ibimenyetso bigaragara ko hashobora no kuzamo n'ibindi bihugu byinshi umuntu atabara. Ibyo nakubwiye reka buri igihugu kiba ari igihugu kiba gifite inzego zubatse ku buryo bufatika yaba ari mu buryo bwa diplomasi yaba ari mu buryo bw'igisirikare n'ubwo bagira intege nke ariko bakoresheje ubutunzi bwabo bashobora kuba bakora ibirenze ibyo umutwe witwaje intwaro wakora. Ntabwo M23 byakuraho ko isinyana amasezerano n'igihugu runaka ngo babahe ubushobozi. Sinzi niba banabonye itangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa Perezidansi yasohoye itangazo nimugoroba ibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika byuko yabaha ingabo bikaza gutoza igisirikare cyabo bagafatikanya no mu butasi mu kurwanya ababatera nk'uko itangazo ribivuga. Amerika bikaza bagafatikanya muri byose bagafatikanya mu butasi ndetse no mu kurwana n'ababatera nk'uko iri tangazo ribivuga basohoye. Bagashingira none ku nyandiko bakoze itanga amabuye y'agaciro nari mu bice 23 kontorora nk'uko leta zinabyandika. Bakavuga ati twebwe turabaye ibyo mukeneye byose ariko mudufashe yaba mu butasi yaba mu gisirikare mu gutoza igisirikare cyacu ariko turwane n'uwaduteye nk'uko babivuga. Ubu mbona ikinyamakuru African Intelligence cyanditse iravuga ko uwo bita umujyanama wa perezida muri Kigali y'umutekano bita Desire Kashimire Balanda Koyongere yego washyize umukono kwizi nyandiko zandikiwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Kayikwamba
ndetse izi nyandiko zikaza kwakirwa na Marco Rubio yagaragaje ko icyo Kongo yifuza ari ingabo ndetse n'abigisha kugira ngo babashe guhashya M23. Icyo bivuze rero M23 yo yahisemo intambara. Ubutegetsi bwa Kinshasa baravuga ati rero natwe nyamwara tubwiye ko mufite imbaraga kaduhagarare noneho duhangane ku buryo bugaragara kandi bufatika. M23 ikora cyose yasohora amatangazo yagira ite menye ko rero yagaragaje yuko igiti intwaro ngo yase ubutegetsi bwa Kinshasa ubwo nyine n'ibitegura guhangana kandi iteganya n'uburyo izatabara abaturage. Ariko mu rwego rw'amategeko ubundi ntabwo leta kuba yasinyana amasezerano n'ikindi gihugu, yego, ntabwo bibujijwe rwose kuba yasinyana na Zambia, yasinyana na Angola, yasinyana na Amerika ndetse n'ibindi bihugu urebeye mu rwego rw'amategeko. Urabizi yuko na leta y'Ubufaransa binyuze kuri ambasaderi babo muri Kongo aherutse kubyemera, avuga yuko basinyanye amasezerano no kuba mu gitondo abasirikare ndetse no kubaha ubundi bufasha bwose bwa gisirikare. Icyo ni ikikugaragariza yuko n'Ubufaransa nabwo buraza kuyongera kwa bino bihugu. Vise, ibi birazana izihe ngaruka bigiye kugira kuri M23 kuba ibihugu byatangiye kugenda byisukanura biza mu ntambara ahangaha? Ingaruka buriya inyeshyamba rega nta ngaruka zigirwaho n'ibiri kubaho uko abaturage, kubera ko inyeshyamba ibonye binanira yaturutse, ahubwo abaturage nibo bagiye kugira ibyago byo kubura ubuzima ndetse no kugira ubuzima bubi. Gute rero sasa? Gute kandi uri kubona yuko M23 ivuga yuko bari gupfa? Ni ingaruka ya mbere. Indi baragira ubukene bufatika kandi batari buze kubona n'uburyo nibura niba ko cyangwa imiryango interankunga yabagezeho ubutabazi babona uko baba babubona. Urabizi yuko Union Européenne yari yohereje intumwa yayo hano i Goma kugira ngo iziganire na M23 ku byerekeranye n'uburyo ibi bice barimo naho abaturage babona ibyerekeranye n'ubutabazi, yaba ari mu buryo bwo kubona imiti, yaba ari mu buryo bwo kubona ibindi byose byabafasha. Ariko niba ibingibi biraza gukomeza kubyara intambara, abaturage ntabwo bashobora kubona buno butabazi bifuzaga kuba babagenera. Aha, ariko Fise, muri Remera, mu gace ka Remera ubanza habaye urugamba rukomeye cyane. Remera FARDC yavuze yuko yahafashe M23 twirwana ihakana yuko batarafata bakiharasa amabombe bakoresheje drone. Urumva kubona amakuru ya kano gace binagoye kubera yuko ikibazo cya internet n'ikibazo kuzanzira ntabwo rimeze neza. Ibyo bizwi nuko hari intambara ku buryo bukomeye kandi abaturage bari kubabona. Vise, baramutse bafasha aha hantu za Remera ntibaba bafunze abaturage bajya za Bukavu na Goma, ko nabonye iyi ariyo nzira n'ubundi yerekeza za Bukavu uvuye Goma, cyangwa se uva Goma uva Bukavu uza Goma? Bukavu ni kure ya Remera cyangwa Goma ni kure ya Remera, ahubwo baba bafunze inzira yose ya Mirenge ituma M23 ibandisha kubona ibikoresho cyangwa kubona abantu baza kwitabara bavuye mu bindi bice. Ndetse ni ikigaragaza yuko uriya Mirenge centre iri mu kaga. Uzi ko iyi Remera nayo natangiye kwitiranya na Karehe. Aha, abantu badukwiye. Remera nayo ihuriye na Bukavu. Nari nibagiye kandi iri no muri Uvira Remera. Nibagiye kiri no muri kure cyane hejuru ku buryo umuntu wajya gutabara Mirenge centre akabona wanyura muri sheferi ya Bafurero. Ya Vise, andi makuru rero n'ubundi aravuga ko iyi ngiyi twe tumaze kubigaruka by'izi ngabo za Angola zamaze kuba ziza, ngo RDC ngo irashaka ko USA ibafasha ikabaha ingabo. Ibi nabyo tumaze kubigarukaho. Reka twigire muri update. Update nibyo nakubwiraga yuko umuyobozi wa Union Européenne komiseri ishinzwe iby'ubutabazi ndetse n'uburinganire ubwo barimo araganira na Corneille Nangaa ndetse n'abandi bayobozi batandukanye muri AFM23 kuri coordination ya AFM23. Nubwo bitoroshye nuko abanyamakuru batari abanyekongo binjiraho inama ibera, ntabwo byoroshye kuko twataha na invitation ariko ntibatumye kwinjiramo
kereka abanyamakuru b'abanyekongo nibo bw'ingene n'abandi nka bangahe bazanye n'uyu mugore Kajala Habibu. Ubu turategereje kuza kureba ibyo baganiriye na bagenzi bacu baza kutumenyesha amakuru. Ubwo nubanga amakuru turayakura kuri baraba bemerewe kujyamo abakongomani. Nibo turi buyakure ukundi, ariko twanabigaye twabonye ari icyemezo gipfuye kuba bagenzi baduhaye ubutumire n'ubita Joel ukora muri coordination, yaduhaye ubutumire ariko tugezeyo batubwira yuko ubwo butumire butemewe. Urumva haracyari ikibazo nacyo AFM 23 ikwiye kuba yitarika reba ihuzagurika riri mu departement za communication ikabikemura, kuko urebye akavuyo kari garubona ariko bitari bikwiye. None service yatangaga nk'impamvu runaka yigaragaza ko mutabyemera ari nk'iyihe? Nayo ntiyashakaga no kuvuga, abonaga yuko bafite buryo ki baselectionye abanyamakuru, kuko abo nabonye binjiye n'abanyekongo. Niyo babaheza inyuma hanze. Bufite n'ubutumire rwose. Byabiro ntabwo byoroshye. Harimo ikibazo bakwiye kuba basuzuma. Komeza uturuka muri Sudani, aho UN yagaragaje yuko ubwicanyi ndengakamere bwo muri Sudani bufite ibimenyetso by'uko ari jenoside iri gukorwa. Nibyo nabyo tubonye bimaze gutangazwa. Uko bigenda kose turaza gukurikirana, tubaze na bagenzi bacu bari muri bino bice uko bimeze n'ikiri kubitera. Byose turaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha. Yes, vise niba nta zindi update twagushimira tukanakwifuriza weekend nziza ubundi tukakurekura. Ntabwo twagenda rwo tutageze na za Rucuru, avuga yuko Medecins Sans Frontieres imodoka yabo yaragiye mu bice bya Kibirizi yatezwe na Wazalendo ikabambura imiti bari bakwanditse n'ibindi bikoresho byo mu buvuzi. Ndetse no muri muri Zimbabwe naho haravuga ibibazo bitandukanye by'uko harimo umwana w'uwahoze ari perezida wa Zimbabwe wafunze. Muri Maroc naho haravuga yuko abafana basagariye bagenzi babo igihe habaga umukino hagati ya Maroc na Senegal. Bamwe muri bo bafunzwe n'urukiko, abagera muri 19 kubera imyitwarire mibi bagize ku kibuga. Ubona haravuga yuko bamwe mu bazarendo bakomeje gufatwa na AFM 23 mu gace ka Karembe Karonge. Bakekwaho gukorana n'abo muri FDL nk'uko byatangajwe. Andi makuru, u Rwanda rwatangaje ko rutifuza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aba umuhuza mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya AFM 23, kuko uyu perezida yafashe uruhande nk'uko u Rwanda rwabitangaje. Rukavuga yuko nubwo ari umuyobozi wa Union Africaine ariko adakwiye kugira uruhare mu buhuza, kuko yamaze gufata uruhande akajya ku butegetsi bwa Kinshasa ndetse akohereza n'ingabo ziwe kurwana ku ruhande rwa leta barwanya AFM 23. U Rwanda rero binyuze kuri Olivier Nduhungira akavuga yuko bidakwiye ko yaba umuhuza. Ubufaransa nabwo n'Ubufaransa batangiye gukoreshereza ku masezerano y'ubufatanye ya miliyoni 4.8 z'amayero yasinywe hagati y'ikipe y'umupira w'amaguru ya AC Monaco ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko hano habayemo ikibazo cya ruswa ko igiye gusuzumwa. Mu Burundi naho impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya Kishemere biravuga yuko zikomeje kugira ubuzima bubi, zigatabaza yuko batabaza kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Abanyamakuru 3 nabo bari bafashwe, harimo umunyamahanga umwe ndetse na 2 b'abarundi mu gihugu cy'u Burundi barekuwe nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru byaho. Bivuga nanone hagati y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika, nuko abasenateri batandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abayobozi Vincent, alo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abaturage ba bino bihugu amarezo ko numva arimo gusimbuka. Ndimo ndumva amarezo arimo arasimbuka, ariko wakomeza ubu turimo turakumva. Muri Mali naho haravuga yuko ibitero bya drone
bya ba Robert byarashe abasirikare ba leta, hakaba hasi abasirikare bagera muri bane nk'uko byatangajwe. arakomeje kwanga, kaduhindure ubundi buryo turebe niba biraza gukemuka, ikibazo cy'amarezo kiri buze gukemuka. Urumva ko amanetiwaka akomeje kuba imbogamizi, ariko navuga ko ku ruhande rwa AFC Vetura rwose ni ibintu bitumvikana ku bigendanye rwose no kuba batanga ubutumire ku bigendanye rwose n'ibi ngibi nyine bigendanye no kuba bajya gukavaringa abanyamakuru inkuru zigiye zitandukanye, barangiza rero bamwe bagahezwa hanze abandi bakinjizwa. Sinzi rero ngo habaye iki cyangwa se n'iki cyabiteye, gusa ariko tugomba kuza kumenya ikibitera, cyabiteye turaza kugenda tukimenya. Ndabona rero ku murongo wa telefone dukomeje kumubura, reka duhindure hano amakuru yacu tuze kugaruka mu yandi masaha tureba n'andi makuru ari buze kuba agezweho. Hanyuma rero mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao.